Halo, assalamualaikum. Dan uronyo Sabtu tanggal 1 Juli. Jadi bertepatan dengan uro lahir Kanada. Uro batanya istilahi 17 Agustus lah. Ni di Indonesia. Uro Kanada di. Nyo berarti di Main Street. Di downtown Vancouver. Yang di bolanya berarti Sign World. Di dalamnya macam-macam sign di dalamnya yang dicipta oleh student-student lah dari mahasiswa yang diikut ipa yang putih yang BC Place, stadion sepak bola yang sering saya nonton liga-liga Amerika MLS. Jadi Piala Dunia tahun 2026 yang inan termasuk nambah kompetisi, berarti nambah pertandingan. Berarti Kanada, Amerika, Meksiko yang dipegat oleh boh nanggro. Yang dia berarti jitun yuyup yang ratun rade yang tempat tewa punya ini ikut kanu. Ini ikut kanu bagtanya bot udung ataupun jalur halu tempat main yang kita tewa berarti ada sepanjang lautnya ini termasuk kuala-kuala. Ada tumbuh gede berarti tumbuh gede laut lepas. Cukup semara berarti orangnya pre kerja berarti selama lehur long weekend. Ini rencana menajak Pasai Lang Pulau, Vancouver, Granville Island, dah pulau. Gimana perlu dah try nyo? Dah sewa mesti jam. Orang dengan sibuk selfie yang mandun lebat merah segala macam. Azura, let's go. Okay, I show. Say hello. You want to say hello? Say hello. Ini berarti pedai boat ubud, sama lagi bus, teman boat ubud, ipak kaida. Beli tiket one way untuk tajak small island ya, pulau ubud. Ikut agak dipegang. Itu apa? Tapi anak Asmara di euro lagi ulang tahun nanggro kan. Karena dum Asmara bagranyo. Paip ramen. Ini berarti pat lo tiket. Berarti yang pat Granville Island $7 lo tiket. Berarti dari ini berangkat kena. Biar tai nak terus lah. Pat lo tiket. Yang katru bak terminal, yang 4 lagi bus stop. Cash or progress yang bus stop. Sit down over there. Ini duduk Azra. Yang press bah ye padua boh berarti tengah aja kena. Oh, nya aja ya. Yang model
baru lagi Tangan lagi. Tengah-tengah pre-bus, ikan sea bus. Bukan sea bus, aqua bus? What do you call this one? Aqua bus. Mereka ini tengah latihan lomba yang nak diperlombakan Olimpik. Nyan hai Tangan. Ini pesawat tempat Inan. Ya, Inan tempat pesawat. Hey, we can rent those. Could you? No, you just feel. Katruk bah pa dua bo. Dua bo katruk. Katruk bah. Tiga truk dua bo. Aku apa? Aku apa? Jadi supir semangat kerja lah. Anggap ya lamar kerja yo. Oke, yuk kasih ya. Let's go. Ino kadu. Oh ya, Inan. Oh ya. Pak Taraya bos. Anak pemecah atlet. Empat atlet. Ya. Ya kamu tuh tim Kanada. Tim Kanada? Tinggal latihan namanya. Tangan lempar sudah. Ya, si empat tangan. Nanti dah lewat. Wait, wait. Wait. You like it? Huh? You like it? Good. Harap dulu. Ini tempat parking bus. Sewa 3 bulan sekitar $7 untuk dapat ini. Sekitar 8 juta 3 bulan. Memang awak tak lebih-lebih baik. Memang sangat layak ibu kota terindah di dunia. I think we are from there. Grenfell Island. Oh, nice, celebrate. I'm not sure. Ya, tutu ya buran nya naik pegal karena melampan tuh kami beratan.
Kat Ru kita yung Kat Ru ho yang perle. Ya, kait kita. Ya, kait kita. Okay, we are here. Kat Ru Blano Pulau. Ramai orang. Mabola all pun mau minat Mandu mau serba merah. Alia, kamu mangga? Ya, ayo. Nih. Kata jauh dengan tawon dek tak berat, lo diken. Bendera tu, kelompok saudara Muslim. Kapi acara kat dalam. Yang pegang banyaknya mesti anggota DPR. Anggota DPR. Perwakilan Vancouver. Who is here with us today to share some news. Dr. Fry immigrated to Canada in 1970, practiced medicine at St. Paul's Hospital, and she was first elected to the Parliament of Canada in 1993. She has... You must remember, rule number 1, you're a human being on the planet. Rule number 2, you have value. Rule number 3, up there in the sky is your future. Okay, at all times, focus on your future. Shoulders up and back. Stick your chest out like an animal. My God, look at this. Holy! I feel like Diane Fossey, Gorillas in the Mist up here. It's amazing. Now, I'm going to feed him 3 lines. After every line, he's going to yell it out to you guys, the audience. You're now more than an audience. You're his support team. Every time you get the... Here, is your beautiful wife filming over here? Your sister. Oh, that's weird and awkward. Oh, my God. And you're sitting next to the Texans. How appropriate. Okay. Are you married, darling? No, you're single. Oh, my God, ladies, he's available. Come on. We have a lady back here who's very excited about that. Okay, she has a shirt that says, "Not my first rodeo." I think you guys are meant for each other. Jason Q. Yeah. Ladies and gentlemen, take a good look around. Sampai bajak laut. Sampai bajak laut. Ini sewa yang grup. Grup kapal bajak laut. Berarti Kat Ru. Ada 2 jam tak ya berarti Kat Ru. Tempangom. Kita jenang-jenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemenangan suasana